بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.
وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
حي على حي على حي على الفلاح حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Wa ruwiya fi khabaril ma'thur 'anil nabiyil mashhur an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi khatib akan menyampaikan kedua khutbah Jumatnya. Maka berkenaan dengan itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berkata-kata kepada sahabatmu ataupun menyuruh orang lain diam, sedangkan dikala itu khatib sedang menyampaikan kedua khutbah Jumatnya, maka yang berkata-kata itu salat Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu marilah kita diam, mendengarkan dengan hati yang menerima dan khusyuk. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa asah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tafakkaru fi ni'ami rabbikum washkuru lah wadhkuru ala Allah wa tahaddathu bi fadlihi wa la takfuruh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat nikmat Allah dan berkat pertolongan Allah kita bisa hadir di masjid ini guna menjalankan perintah Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan takwalah
kita bisa meraih kebahagiaan hidup dan keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah ini kami akan mengingatkan kembali kepada para jamaah akan status sebagai orang tua yang memiliki visi di dalam mendidik anak serta meninjau kembali posisi dan status anak di dalam syariat agama Islam. Sebagai acuannya, tentu kita bisa merujuk kepada pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim, kepada hadis-hadis Rasulullah, juga kepada penjelasan para ulama. Terkait dengan posisi anak, para ulama diantaranya Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada sejumlah posisi anak di dalam Islam. Yang pertama, anak sebagai ujian dan amanah bagi orang tuanya yang harus dijaga, karena kelak sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas anak tersebut. Anak harus dirawat sebagai anak, sebagai penerus kita dengan sebaik-baiknya. Anak harus diberi asupan makanan yang baik dan halal, serta dididik secara islami agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada orang tuanya dan bermanfaat bagi sesamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Artinya, setiap anak yang lahir di muka bumi ini adalah dalam keadaan suci atau fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mungkin anak tersebut sebagai seorang Yahudi, seorang Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, baik dan buruknya seorang anak adalah tergantung didikan orang tuanya. Tidak heran jika didikan orang tuanya baik, anak tersebut kelak menjadi seorang anak yang menjadi penyejuk hati dan jiwa orang tua dan keluarganya, serta mungkin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini seperti yang diharapkan di dalam sebuah doa di dalam Al-Quran yang kerap kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai orang yang menyenangkan hati dan menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Namun capaian seperti ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan yang keras dari kita selaku orang tua untuk mengasuh, membina serta mendidik seorang anak, bahkan mengorbankan biaya yang tidak sedikit. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhtiar batin kita berupa doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang baik dan soleh. Bahkan bila perlu kita datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh, untuk juga kita minta bantuannya, mendoakan keluarga kita, anak dan keturunan-keturunan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua,
anak sebagai anugerah dan nikmat dari Allah yang dapat memberikan kebahagiaan yang semestinya kita syukuri sebagai orang tua, sebagaimana firman Allah, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Sejalan dengan itu, anak dapat memberi kebahagiaan karena menjadi perhiasan, sebagaimana Al-Quran juga menyampaikan, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun perlu kita ingat, jangan sampai ada kecintaan berlebihan kita terhadap anak-anak hingga membuat kita terlena dan mengabaikan hal-hal yang bisa membahayakan dan merusak masa depannya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan kepada kita agar kekayaan dan keturunan-keturunan kita tidak sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dari menjalankan perintah-perintah Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, anak sebagai penerus keturunan atau keluarganya. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian orang tuanya. Terlebih anak yang soleh yang kita harapkan bersama, yaitu anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan, ketakwaan, dan keserahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tentu anak yang soleh akan selalu bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Kesolehan anak itulah yang akan menjamin terkabulnya doa dan impian kedua orang tua, sebagaimana yang disampaikan di dalam kisah Nabi Yaqub, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya, apakah kamu menjadi saksi saat kematian akan menjemput Nabi Yaqub alaihissalam, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah ketika aku tidak ada? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya berserah diri kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, anak sebagai ladang pahala bagi orang tuanya. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Artinya, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali ada 3 amal yang pahalanya akan selalu mengalir untuknya. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Namun jika orang tua teledor di dalam mendidik anak-anaknya, maka bukan mustahil pula
anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Hal ini juga diperingatkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Sebagian mufassir menjelaskan maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang merintangi jalan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Saudara karib, kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat nantinya. Dia akan memisahkan di antara kamu. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa posisi anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang kuat imannya, berbakti dan berguna bagi sesamanya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang qurratul a'yun, sebagai penyejuk hati bagi orang tua dan keluarganya, yang berperangai mulia hingga bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Namun tentu saja itu semua bukan sekedar doa dan harapan, tetapi harus disertai dengan usaha keras dan jerih payah kita selaku orang tua. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول
أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعل لنا وأهلنا من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم يسر ولا تعسر. يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والفاتحة بأن الله يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهما الجنة برحمته ووالدينا ووالديهما خاصة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة جنازة الحاضر رحمكم الله